Gounyam vle di nou bagay ki de edem an pil. Lem de pi jen, mde vle konen bonje toujou yeme mwen. Kounya lem de kon li Bibla avek maman mwen, mde kon tande parol prophet, moun ki ka pale a bonje, kounya yo pale avek nou pou nou ka konen sak pou nou fe, ki jan pou nou viv. Kounya mpense ki jan, si bonje toujou yemen nou, pou sa nou bagen prophet jodi ya. Men kounya le dat pou instruksyon men missionary yo di mwen toujou gen prophet jodi ya. Kounya le yo dim samdi ki jan tout moun ba konen sa. Men yo di mwen pil bagay men konen, men jan takou lotan, e bat tout moun de konen Jezi de pitit gason bonje. Pat gen tout moun teya de konen de gen prophet sou teya. Men kounya m konen de gen yon prophet, avek kounya prophet, premye prophet sak de pase on bagay nou yele nan l'eglise la, apostasy, vle di tokou moun de kite l'eglise la, l'eglise bonje bat sou teya, de pase. Kounya de gason nan li de Joseph Smith, li de gen 14. De vle konen si bonje de toujou la, avec kounya ki l'eglise pou li de ante la dan. Kounya la li pouye sou sa, bonje avec petit garçon li, Jésus-Christ de vini, yo di li, ken l'eglise sak de sou terre nan la sa, pa de l'eglise li. Kounya li même pou de komanse li, kounya yo la mouteur li, ki jan pou komanse l'eglise la ankon. Kounya, ba fe trop tan sou parol la, men m konen nou toujou gen an prophet jodi ya. Bonje toujou yeme nou. Yeme ou men. Kounya li vle ede ou. Kounya nou ka li Bibla avek li liv maman, ba kounya nou gen an prophet jodi ya ki a pale avek nou pou ki te nou konen ki sa pou nou fe. Kounya lem gen an problema pa pase mwen, m vle konen ki jan m ka vin pi kontan, m ka gen plis direksyon nan viv mwen, m tande sak prophet la gen pou di nou. Kounya m konen lem m suiv bonje, e lem m tande commandement prophet la. M konen bonje yeme nou, yeme ou menm tou, avek si ou pouye sou sa, avek kounya si ou tande bagay nou yele General Conference, li pase 6 mwa, sou tande parol prophet la wap santi ou konen bonje yeme ou, avek kounya e prophet li. Avek kounya m di sa nan Jésus-Christ. Amen.